Muhawe ikaze kuri Niyonzima Emile Official. Uyu munsi tubazana ibintu bitanu byagufasha gutandukanya imodoka ya Toyota Lava 4 yakorewe mu gihugu cy'Ububiligi ndetse na Toyota Lava 4 yakorewe mu gihugu cya Canada. Toyota Lava 4 ni imodoka zikorwa n'uruganda rwa Toyota rwo mu gihugu cy'Ubuyapani. Gusa kubera impamvu z'ubucuruzi, urwo ruganda rufite izindi zirushamikiyeho mu bihugu byinshi byo mu isi. Urugero nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi, Ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'ahandi. Gusa mu Rwanda hakunze kuza imodoka zakorewe mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'izo muri Canada. Gusa abantu benshi mu Rwanda bakunda imodoka zakorewe mu gihugu cy'Ububiligi. Ariko nubwo bimeze gutyo, izo modoka ziba zihenze ugereranyije n'izindi Lava ziri ku isoko mu Rwanda. Gusa muri iyi nkuru turibanda ku miterere yazo, ubutaha tuzababwira impamvu abantu bakunda Lava 4 zakorewe mu Bubiligi kurusha izindi zose. Muri iyi nkuru turibanda ku modoka zakozwe zo mu kiragano cya mbere, the first generation, ndetse n'izo mu kiragano cya kabiri, the second generation za Lava 4. Lava 4 zo mu kiragano cya mbere, the first generation Lava 4, zizwi nanone nka XA10 series. Izo modoka zikaba zaragiye ku isoko bwa mbere muri Gicurasi 1994. Icyo kiragano cya mbere cya Lava 4 kigizwe n'imodoka zakozwe guhera mu 1994 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000. Lava 4 zo mu kiragano cya kabiri, the second generation Lava 4, zizwi nanone nka XA20 series. Izo modoka za Lava 4 zo mu kiragano cya kabiri zagiye ku isoko bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi kwa Nyakanga. Izo Lava 4 zo mu kiragano cya kabiri ni zakozwe guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu Gushyingo. Dore ibintu bitanu bitandukanye cyangwa ibintu bitanu bitandukana imodoka zakorewe mu Bubiligi n'izakorewe muri Canada. Ikintu cya mbere, Lava 4 zakorewe mu Bubiligi zijyaho plaque ukabona ziragorotse kandi zirarambuye neza. Mbese ziba zikwira neza aho zateganijwe gushyirwa. Naho imodoka za Lava 4 zakorewe muri Canada, iyo bashyizeho plaque usanga zigondamye cyangwa zihetamye. Icya kabiri, Lava 4 zakorewe mu Bubiligi zigira ikinyoteri hejuru ya plaque y'imodoka inyuma, naho imodoka zakorewe Canada ntabwo zigira icyo kinyoteri. Icya gatatu, Lava 4 zakorewe mu Bubiligi zo mu kiragano cya kabiri zigira aho barebera umuvuduko w'imodoka harimo inziga ebyiri zirimo imibare. Ureba haba harimo imibare minini ndetse n'imibare mitoya. Naho izakorewe mu gihugu cy'Ububiligi ho usanga zigizwe n'uruziga rumwe ruriho imibare iranga ibirometero umuntu agenze. Icya kane gitandukanya imodoka zakorewe za Toyota Lava 4 zakorewe mu Bubiligi n'izakorewe muri Canada. Lava 4 zakorewe mu Bubiligi zo mu kiragano cya kabiri zigira amatara y'imbere y'umweru gusa, nawe za Canada zigira ibara ry'umweru harimo n'irindi bara risa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Icya gatanu aricyo cya nyuma, Toyota Lava 4 zakorewe mu Bubiligi akenshi zigira icyuma cy'inyuma kirinda imodoka kuba yagongwa iturutse inyuma, kikaba kimeze nk'urutoki rwa musumba zose ruzamuye, nka kumwe abanyamahanga bakunda gutukana, ibyo bita faka. Niba ukeneye imodoka nziza nk'uko twabivuze haruguru yakorewe mu Bubiligi, hano tugufite imodoka ya Toyota Lava 4 yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004, ikaba ariyo mu kiragano cya kabiri, ikaba igurishwa $9,500,000. Ikaba ari imodoka y'umukara, ikaba ari imodoka nziza cyane, tukaba twayikwereka hano ku mafoto ukaba waza ukayigurira. Turagushimiye kuba wafashe umwanya wawe ukadukurikira, ariko twagusaba ko wakora subscribe ugakora
cyane. Ngiri koranabuhanga wa eshatu akadomo makeya akadomo com umuranguzi urakurangara. Ubukire nibwo cyita rusange cy'ibyifuzo by'abantu bose. Utuma duhora mu mvune n'imibabaro, ariko tekereza igihe byaba bishoboka guhitamo imibare runaka bakaguha ibinyacumi by'amamiliyoni. Ni impamo. Igihe cyose utawe inyuma wibagirwa kugura itike zawe muri tombola ya Inzozi Loto, kandi watsinze igihembo nyamukuru cya impamo jackpot kibarirwa mu binyacumi by'amamiliyoni. Nta gihe amahirwe yo gutsindira iki gihembo yabaye menshi nk'uyu munsi, kandi uko dukina turi benshi niko amahirwe yo kuyatsindira mu gihe gito yiyongera. Fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 240 urwego, cyangwa uce kuri wa eshatu akadomo Inzozi Loto akadomo rawa, cyangwa ujye mu agent wa Inzozi Loto agufashe. Iyi modoka ni Lava 4 yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004, ikaba ari manuel, ikaba ari imodoka yakorewe mu gihugu cy'Ububiligi. Uko muyireba ifite salo nziza,